Le nganga fia whaatalo whatuailu tātua tanu o nei fo I asolua I le whaopopongo Tala I meolo te tupulu tātua tanu I Sāmoa o se mai ilo whaafonga. Ua tali le whionga le pulisili o le au nanga le whalemeli le tanu ta vui Mike Lemsio e whaatatau le tau whaopopo le ua tu inatu I lunga o le piki no whaamomori al mamalu le tanu e tau mai Sāmoa o se suinga na whaeloe nisio le tanu ele iei se whaamalam la mai no le neisi tanga, ai mai se ele I whaalawi loa whaalawi tele in foi. Ele tūlanga lea po tasi whawa yaso, tasi masina. Ono tūlanga lava leo si tanga mai le waalele le New Zealand. Mo le awina to tato o loa ia po pasu, po whaamo moli fo ia nei tato tangata e awele ia tunu wa mau. So o se vaenga o langi. O le whaamo moe lewa iai. O le tau le tau mawhaia le tato whalemeli ai. Ia tū whatasia, awane ia mo to atasi se tangata le tau le costa ia tangata to atasi. Ai au whatasi le pok. Ia na soa la i o le tau whapopo lea ua au mai ele ofiso valele. Ina ia whaingofia le tūlanga. Ai olo maulalo pe le tau le tato Sāmoa post e fua isi tūlanga o competition. Alfa moe lana lua iai nei. Asolulu markat af o loa nei tangata I fia avi I fafu e tunu I fafu. Lono winga mai le aso tofi. I o le aso le lua close ele mea. I lono inga whaatali fui si o lisi vai aso whaatino le wha moe. O le wha moe lea ona o le eise tatu tūlanga whanga le mwhaina tali atu le wha moe. Ona o whaisin taun tātele le si tanga le pili o le wālili. Ele ese foi se tato controle e vai ele tūlanga pau tūlanga le tato e le tato fisota ele Fiji Airways e le fu watali mai Fiji Airways o lo nga lulu ma le fenga paanga ma le posto Fiji ina ia tam faila ia into o le tato famoli masani mele sai lo na tau masangi tau ngofi e maso lo ta sila to e teili lo fu ila io le avengo tato be pei ona masani ai ile tulanga li sai mua ona ilalo lava ia o tatou le member country lalo le UN ia me se foi le UPU e tatau lava na ave tatou fa moli so se taimi Sau nota voi o se swinga ele mawhai ona alofia le taimi le nei ai o se whaamama avenga mō tangata umai tu whaatasia la tu whaamomoli ona vai le ia o le tau atoa o le whaamomoli te tongi atu I lea foi company wa awala toi whaamomori atanui whafo. Ai, na whaalia se tasio tena I le nei swinga, e ono a whai na I le tangata e la ititi lana whaamomori, ai benefiti ai le tangata e la poa lana whaamomori. O nisi o whaasana launga I rupenga ta wha ilangi, o lo whaasana laui nei fesoswane tu inatu I lea onga le loto tau mawhai, na whaalia I atunga lunga se tasio whaia onga le lava onga, Justin K. Anae. O le na whailo mai le fionga I le minister o tanga luenga wa onga, le ave sea mai lea o le se lawa wheta la mai te unga tupe a le matanga luenga, e fesoa swani le toe te tala I nai o lea onga le nei tausanga, le na loka mai lava whai te toa le amatanga o mai lea so. Peitai, e se whaasara launga sa tu ina mai lunga o peng te whailangi mua, e sidia I le lua se lawa wheta la le tu whaata singa, o le se lawa wheta la mai I le matanga luenga wa onga, e se mai I leisi se lawa wheta la I lalo le por kalame le malo le OGG. Peita I o ia whaasiri silanga e au noa ma se tā la ua tau ni mai nai lea onga. O le lotu tomu whai o lo wa o onga ai alo ma whanau o le atanoo, I lantou lo ia ia whianga tu mau le soifua, mai ua poloka ne ia onga, pa te seima le ainga whaia onga, wa leta mo fointa tongi, ona ua le aini se le ni whaawa wai. Mo le sila fio le aonga le loto tau mawhai, na whaavai mai le tausanga a whiw se lau valu se fulu. Na whaavai I lunga le tūlanga e fesoa soania tuai I whanau matangata mātutua, o lo ia a fianga tu mau le soifua, e nei mawhai o na maua le manuia ia o onga mo le lumana I manuia. Ai sa whaatau tei e fwe malalato o nanga, e a ngai atua I tua I ainga o lo iai I lanto iai I a fianga whape nei, e ofu I natu iai le fesoa swani lava I tasi. Wa tā pena le whalapa tonga le SQA po whae longa tā waloi le atunu,
E si tia tulanga tau ia o onga I leisi la sanga I mole atunu. Ina ia mauti noa o lo ta oto whaatasi mala fua I le atina enga o onga mo o mia mo Sāmoa. O le whanau nongo lo tau la I ele wa ai mamao a le SQA. Ina ia au sia le mawa lungo le tomai mo o mia e tangata whainga ruenga I le atunu. E una ia ai le tamao a ingo Sāmoa ma le manui o tangata lau tele. O le wha mamafa o tuina to le SQA I mtanga ruenga le malo business ma company. E tā ua le ausia o wha ai longa mawa le lunga mai universite ua wha I wina mai aia o onga. E siti ai le tūlanga I tumai e wha tino I nai ngā ruenga e so se au o nanga lo o ngā lulu e ai. O le wha I unga le vaiaso na wha lau I lo wha lau I tele nai. Le fuafanga le ofiso wha I longa tā waloa a le atunu. E le tala whasoro pito le mtanga ruenga o wha atu anga mwhainga whaiva. O se tamai ta I mua le ua tōwhia le tōwhinga o le ofisa sili. E se wha I unga le whontanga le kāpeneta le vaiaso umawai. Le ua whiriwhiria I le awhionga awhamasanga tai mali e tane matatu mua. Nā te tau aveina le tōwhinga mō le isi tolu tausanga. O awhamasanga ua silia I le lua se fulu tausanga o ngā lua le mtanga ruenga o wha atu anga. E na wha se ane le tausanga lua awhe ma le tolu. E le vaenga po lenga le mtanga ruenga. Au le whiriwhiri ai o ia le lua awhe se fulu ma le valu. A vema se tanso pole lango. Se i o mai le teimile nei ua whiriwhiri ai. E a vema office sili. O lo ia o mia wha I longa mau le lunga. I le tipiloma I le to mai tau wha atu anga. Tikeri I tu langa lava I tau wha atu anga. Wha pia foi ma le tipiloma mai le to mai lava tau wha atu anga. Ma di Universite al Pasifika le USAP. O tana fōi o le ni aso. Anga le leile tue fōwhanga le awhenga iei malo tātu o tunu. Wha soi fōia.